Waduh. Buah. Panak kuluk itu. Ngaligai gilmoy. Nasra ramane langkahne. Apa gilmo tumitis kering kawah. Nyak-nyak tumitis dari gilmo. Po kadendai kuluk tentu. Iyan panane kuluk inane lemu. Dong raosang panak kuluk. Dan punya tuotan masulur di banyak perak. Jelma orang awak ini. Tua congkot. Pecih ledek. ABCD awak badang sengah dedap. Mulut selam nanai. Nyacat panak masih banyak demen. Kijojo ngeros jelek panak. Kebeli banyak sangkep ngorton jelek panak. Kerurung melalui ngeros jelek panak. Ke jalan kijojo ngorton jelek panak. Ke warung belanja ngorton jelek panak. Iya banyak demen nyacat panak cacat banyak lah. Nengeng macorin itu. Kedak masyarakat gemalan cekap yang ada. Menek tai ke pulau lah koneng. Kelantang dadina. Dong misi ngubat abit ramo. Tua congkot. Peceledek. ABCD. Awak badang sengah dedat. Dong ya maha meo tegaan cai sai tu nyen meliang. Kaden nanang meliang ki motor tu kan nanang ubat abit ki. Ulian panas meliang ki motor itu. Panas kan? Ulian nanang mau wawaran. Wawaran itu Sri, Indro, Guru, Yamo, Ludro, Brahmo, Kalah, Umo. Kalau nanang ubat abit ki. Yang sing atau dah tua congkot ni pecah ledek ni ABCD ni ada ki. Nengeng macam ni gitu. Kedak masyarakat kemarin cakap mengat eh. Menek tai ke pulau lah konek. Bani awak cikin ramo mau jungkling cila kotok ciri itu ni nyen. Cina mutang gede ke nanang tu yang agam, yang alok, yang gaya je. Terlalu ci mutang ke nanang kaden ci bedek. Apa bro? Prano dato, seriro kerti, ano dato, jak rawat pesona. Prano dato, cai mutang angkehen ke nanang ay cai. Dewa bisa sing ngaji gereng sing bisa nak nanang dia tulungan. Betul tu nanang ngaji. Tu bakat orang nanang dinding. Sari rokerti uli cimaro lekat benanang ngajahin benanang urukeng cai urukeng nega urukeng megang urukeng mejujo urukeng mejalan urukeng memungi disupport sitang bayo jipangidang jeung ngecokeun nas-nadas. Ano datang uli cinu di tengahan beling ngemen cinang sebuah kebiaan berkorban genti ngecek ke dokter mau SG misi itu ngelekadan di rumah sakit nyekolahan ci setegah-tegah yang cek total general nanang kutang meliar kerbukin lan-lanpis belum ci pokok-pokok nemu tangke nanangin maro pokok negen tonden cek anang bungan itu
yen cek nanang kayang bungane kudu cimea utang ben pidae cimea utang kaya iki bangkau tak jelek-jelek pesona nah maulat basaben kiwala doci salah tampi ken munyi nanang coba gitu yen salah tampi ne benoh ki jo kalabau noro anu sih ang luwih akan sih ikang atenayo apa artinya sing kone ado luwih kan kapining tresnan ira ramo mau pianak tresnan ramo paling luwih tresnan ira ramo paling luwih menapo jo jelek menapo jo pahit menapo jo sepet munyin ira ramo ken pianak sing saja yo pedik sujati pedik nih mau budi mituturin sing ada orang tua membudi panakna pang nepukun jelek mau kejang orang tua ngeresitiang panakna pang nepukun jalan nimlah tresnani ramo paling luwih tresnani ramo paling luwih iyan tresna anak makuran masomahan bisa cerai coba gitu didipi udang bintang film kawin cerai oh gitu coba bisa gitu nanang mangki example nanang mangki contoh umpamo pet prade ado nak ngku cai ngangon ci somah yan yayu adane ijo mane bejo mane umpamo si teman ken ayu teman ken cai tresno ken ayu tresno ken cai I love ken ayu I love ken cai Lihat kalau cinganten ngajak ayu malam pertama bulan madun di kamar jak duo ngomong ayu kencai engken bet ne ayu nang beh mulut ye mesedan nakonan beli merdah tulio kesiratin tirtos sanjiwani kena tiamadan mokuranan ngajak beli ulian tresnan beli ning ranang nirgamang tiang ne malu bentiwas tiai meguyang di nyanyade ulian cinta tresno I love beli lantas ning tingeng tiang ayah beli lantas tiang meguyang dini di spring bed apa angon tiang wales tresnan beli ben satak tali ben siu tali ben keti tali tiang nomitis pangidang tiang buin metemu di karmo ngajak beli madan mosomahan wiresek gorek sidi tapenan ketok semprong krik tingki dikumising man buin tiang alih nak muani model beli nak beli gen ukur ada di gome setok ne botelah ayo itu kewalau irago di gumi hidup sarwa prani nak yo mekejang bebekel telu apa tuh utpedi setiti parolino lekat hidup mati di gumi nak yo mekejang kalajak mati anggane ngerago mejalan mekejang kal nganteg kopinis maluun gen kendurinan umpama pet prade kelabu bangun no tepuk ci umpamane mati malun ngalen ayu oke mati ci umpamane mati malun dewa ratu merdah ayu pundak panting cara lino nguyah kan kalen cai mati kan yo nang ayu beli merdah hati-hati beli ngalen tiang mati tonen telah tresnan tiang nyayangan beli ngudulas beli megaten tresno aja tiang barang mati beli merdak ngeleng ayu nganti pingsan ayu ngeling
nganti pingsan. Kone sing idang sapen kenangan manis ngajak cai. Kenangan apa? Ritat kalau mau diman ngajak cai koso dan cungu ke pundong jadi pipine kulit-kulit. Sebilang yo ingat kenangan itu panas baru kebos dingin awak yayuk metu ayuk pingsan. Di manusan bangken cai dinatahan bin pangtlung ayuk pingsan. Denunyal bangken jadi semua bin pangpat ayuk pingsan. Aduh. Terus pingsan. Aduh lantas pisago neolas kencai ne sayang ken ayuk nuturan ayuk. Ken bet ne. Yuk. Do ya menyongeling kuda ya. Mula ya monto do menirago bakal ngayahan beli merdah. Layon tenonang tinetelin toyan panon sang sare sang yangat morekas do mengelingan bangki pang do yang sang yangat mong sinis kalo do ado pana rungwa ngangon bersilur awak yo bisa kau gitu no masih ayo slego ngeling kuliah sing tangan sapeng cai merda kone go banci kaya anjas marada. Nah geliseng satu engal ada bulan pitung dino 42 hari bo ayo cara bebek di punduk neng nyiksik bulu introspeksi diri mulat seriro di kamare ayo ngemik-mik di diane engken bet neng kene bet neng mudiang membeli merdah bakat sangat kenal ngantik tuh ya matong mengelingen yo masih sing mungkin yo kal melipet dan mulih tuh ada pana lan rungwang iya ayo gitu bo lantas ayo inget makan inget manus biasa inget makan ulian ngenoh kan inget mesuah inget memekon iya yuk man ben manis semangan kijau ke salon lantas yo meribonding iya yuk suat itu ke bypass ngalih orderan no Jen rasa sayang Sujati tresno Sujati I love Sujati ben sata tali ben siu tali ben keji tali tiang nomites pangidang tiang temu di karmo ngajak beli kenyata tolen bulan pitung dino yo bengalih orderan Jen sayang Sujati kelan di gumi sengker bulan pitung dino angone wates tuh gitu ado nyamo brayo mati sing lebihin ken bulan pitung dino nyuang sebelen botlah yasan sebete goyang inul ngebor televisi radio surat kabar mekejang nyatuang inul dijo nak nyatuang inul bulan pitung dino bersuut nak nyatuang BBM ne unyuk rasa tan maram dini unyuk rasa ditu unyuk rasa bulan pitung dino bowon unyuk rasa bungut sakit belen bensin motor sing ada nak ngemang pipis telah panas baro plih ben ngomong di penjara mas mau tahan gitu iya nanang nak bo masoang ngoncil ramo tuwo congkot peceh ledek ABCD kewalo nanang lah panak cai pang do blok caro nanang kelan nanang sing hitung lemah sing hitung peteng ngalih gae ngalih penguno kayo buangon nanang ngomertanin cai bude nana panglah nanang panak tamat mau titel gede di subuh cai man titel gede man gae di kantoran man gaji liu di subuh ciman gaji liu kegugu cingale somah di subuh cinglah somah meli lantas ci sate kambing mecelap di kamar jak ci dua ngedom ditu nanang selep sisin sing kena apa tuh angon cing wales yasan nana mepanak kencai mati lantas nanang pengelingan ci bangkai nana sulu benci bangkai naga cinang wadah sedegah-tegah tuh nanang liang maulad bahasa apa nih
Budi nanangon ciraramo ngelah panak cai kengken. Kengken nanang mo budi ngelah panak su putro su luwe putro pianak. Iyane pianak su putro tan bino caro kayu cenano dialase. Iyan kayu cenano bonde mingi ulian mingi i kayu cenano mo kejang alase mo bumi ulian mingi i cenano tungaranan. Bisa cing abawa dua bergaul bisa ngalihkan cender urung-urung sing ngadan nana ge raos ngemelah kaya ngadan banyar desan ci raos ngeluwung ulian bisa cing abawa tungaranan. Pangdo cidadi ku putro kayu tuh di tengah alasi. Kengken moko sot ngajak himpa brutuh metuang panas uli panas bersuapi uliana pialase bisa pun bencai. Ugal-ugalan nangon nang cai panak sing bisa menyamo belayo gruang-grueng diurus sing karuan tek sing ngadan nama ge raos jelek kaya ngadan banyar desan ti raos jelek ulian pikas di tungranang donang suun ngopana uyang-uyang nang senang tialat nang ora nang udah jangan oke kasing bani ke nang tuh ke nang kelawat nang kasing bani nang sorry nang besori dia ngomong aja adi sorry Bana nang opak cai ulah nang opak ulian nang sayangkeun cai saengkeun pisago ngomong mat-mat mun jelek nanang nuturun cai ulian nang sayang ya nang sayang sing sayang tuturun nang sing cai oh gitu au tutu ratu unaro bojo apa tegan nduk mimeh ratu nak pangobati ado ngaturan pusung ado ngaturan biu nak bakal mayannya oh landai jangan nang dodong yang lah panak bojo kene. Ye, Mr. Boy maro dekau. Jengujang maro dekau muntut timpal baba serangkap maya jengujang maro dekau nak engken unduk ne. Pau, engken. Cima gening apa cingeling ne? Engken ne. Pau, engken. Apa orang ki? Engken. Pesukai nanti weh. Oh, Pak Nak ki gelom rumah. Gelom sangat Pak Nak. Mau apa kan bara kupuri sudu pamit nawa mong. Oi ngalengal ngaya nawa mong ngalengal mong. Oi ngalengal. Wis. Meme. Be, tự vạ. Bộ dọc tên black tử. Bujang uyut ngapa manas doang boleh ae ngagem nih. Unuk tunduk nih. Ngomong gitu nang itu betaro ramo liu medue banyak bojok kengkeng cerado nang gitu gumilingah aja liu belakan pasud serat sandang bakar raosan itu betaro ramo ketangkilan tuk dane sangan noman bojok putih ke oh
panganikan ido Betara Rama dingakin merdah jening sangano mani dewa wirih sing dadi buwongen karyan manirone bang pragat yasane manirone ma putra kene jening Magadadwa idewa sangano men kemo jane dewa keswargan wirih idewa ning idang kemo tangkir ring yang Nilakanta disiwa loka pubudie bakal ngelungsur ne madan tirta penglukatan suda malu angin lebur malane jening angin lukat ledah jening pangsida sucining tanpa ledah oke dane sangano menikang dane sangano menikang wiridane ning idang kemo oji jak nanang jak bareng keswargan bangten keswargan kok oke itu oh landrot ori sama kada kerama yang jatuh bijil dewa kuar iya tiki nolo pawaneh angaran Marut Suda waduh adire Sri Narendra Betara Rama mapanano pakonire Sri Narendra lamakane Maruti lumakuan ing kunang swarga nyat padelawan yang Nilakanta tansah ngulati kunang tirta suda malu mapan tadah likalaning payu atur nian Metopati natan wikan asing sepakon sirang Sri Narendra laksir banget Bolen diang kenapa Ratu jagi keswargan yo tiang sareng siki dari mangano nyen awang tiang bin mani bin puan bancut rangkin tiareng ido sangkalo merdiu mati tiang dikli ditunat man tiapang do paling ale tongos ule mangkin betiang kang kontrak tongos di kau mangano kang wang tiang dicawat tu tiang ngelanting pangmangin gratis bareng wah enak ya no dekek tiang maglebuk bangken tiang nyen ya no tuh bangken mengen bon planoy menang kamu apa menang pahit makilit bon dah may dah cidi kantong nang ngoyong pangman barang makabar ke swarga antiang lap mawait tuh sepak alak bon kantong itu iring dap itu iring iat ngedolen marari seratu Bong anteng di swarga nang tonen malah dhuwur bali Banjar jabo jero nih. Jo miring dab-dabang memarkir itu lihat no tonen miring. Jora kedwalen di diang ratu. Tanpa warna pak derang tuan tu. Gegelesen pemargin ratu sangat noman. Keiring harus diang kedekan yang merdah ring kantong. Sampun prapta tuan-tuan kunang. Sunyantara iki. Niki jagatesane mawasta Sunyantara. Sunyo ngaraning sepi, antara ngaraning bates. Bates warga merjo pada madan Sunyantara. Kuat koni kanang marga sango. Kejingak wenten jalan sio. Ia nerika ring merjo padoi manusa besliu melaksana corah durwaraka momo angkara riki ring marga sango kesasar ngalih mamah kan iyuk patut kewalo mangki irsan ya kang lati ngalih swarga janilan kayo kangin dulu oh yang ngalih swarga kayo kangin yang ngalih swarga kayo kangin mamah nih iyan kelot kau badan celeng ngoyong ditu Dire sang yang ludro man peswecan encing ubo celeng klot kau yang jok mokoh bo celeng nya moko nya yan bain ngama yan kento bangko jio
Kata rosang giring dap-dapang giat na yan. Curang kedua lain di dia. Sampun praptu tuan-tuan Tegal Penangsa. Uniki kenahasane muastu Tegal Penangsalan gongos atmo-atmo ni kesiksa. Kuatun waduan sang yang yamo dipati cikre balu dua kalu. Jogor manik anino ikan angat modus tu prasamuto. Waduan sang yang yarmo cikre balu ni dewaratu. Ngado abo pentong, ngado abo kado, ngado pengerupa. Kepimpinan tuk Jogor manik dua kalu niktik saat mau kejang iyo patut. Mungkin Kang Wang jetuun pisan pangman yang repressing Riki ngelok onatmo ado yat man dokter Asari Riki. Makanya ya wah enak ya. Dewa Ratu Nanang panas baro guminanang. Nih botong ngoseane jejah ngokapining parwatmo. Oh gitu? Oh, tejan sang yang suryo ngentak-ngentak. Panas baro kepanas senatmo kepung-kepung kapining cikro balo. Sing ado tongos memon, ado kayu besi gen mentik. Kayu apa dan tuh? Tumadan kayu curiga. Kayu curiga itu kayu membuah senjata, membuah kadutan. Iyan ado manusia di merjopado yang pragat ngomong jelek timpal, ngerumpi ngorton jelek timpal, kekuangan timpal. Oh bisa goda jangan umah mawin ngidang jadi sukses tak yang berong tuh kayak cabut timpalnya. Oh gitu? Oh ukurannya pro ini payasan kalau saya semeleh tuh nak yang ada temen di luar kecak. Oh dia timpal ngortang. Sajokin sing sajo saru subo. Dini lantas yang ngedis beten kayu curiga ne ulung buah kayu ne pen bibeh. Oh. Yang pidana mitis ya buin ke merjapado dadi nak cungih. Oh gitu? Gitu koning. Manut kadilingan atmo persamso. Tunanang ada atmo geriyo-geriyo apa tegana tunang. Anu atmo playboy di merjapado tuh. Adik itu saya je demen ngempuk-ngempuk kuat pisako lah deh. Udah jeman ngempuk kuat pisako montu benegan lo bongkak dini gitu. Kelan anang pebedik kencing ngali barang bangko. Bang tuh yang kena sakit aid puluh Aid itu AIDS akibat itunya deh dimasukkan sembarangan dong. Cek aid polontinnya suku aid tidak ngilung. Begitu tuh. Nanang tuat-tuatmu beten kayu madori nanang eleng sengi-sengi awak netlah uyak nanang getih kengken lalu no tu nang milon jak takon jak interogasi ya kengken unduk lan Jero sangat mau awur-awur diolah tulung tiang jero. Tiangatmu sing ning. Sira raga tiang jatmu blegaran ya maine. Tewujang raga jatmu matang idang mai kenis kala kengken laliasan raga Di merjo pado tiang daen sing moyaso. Lu modal hidup dia. Napi nika jujur sekan padut. Apin liu nawang kekawin, liu nawang isin sastro, mensing jujur pocol. Ngaku awak sakti ngenih papah ni bisa ngeliak, mensing saja mau. Jujur sekan padut. Raga kalben melipatan ke merjo pado, ben yang bertugas ya pragat. Tuh jero yang saya raga ben melipatan ke merjo pado diolas. Tiang mebesan ke raga alih jok tungaan tiang alih sentanan tiang urip jok tiang pengengal-engal tiang ambenang. Pidan pemati.
wenten selae tibang sampun tanam bangken tiada semong nganti dangsa tanaman tiada jak godel pisago ngangon ditu dong nak nagih-nagih maben nganti pedalam anu sentano kewah hidup di Merjo Padau BBM nek pro barang mal jani ajang-ajang uyak formalin perut aku nih ngidang hidup sehari-hari kan bedeman ada lain pada kon diaken jero dong rago kini uyak penanah getih kini ten kayu maduri ken lat unduk jero tiang nugas hidup di Merjo Padau tiang nak senguh ango bisa ngeliak ken bisa gawe saya rago bisa ngeliak ken kaden nen malu pengliaan apa nih gelar rago lade pengliaan api penawengton liu macam-macam pengliaan nih macam-macam pengliaan A pengliaan dewa B pengliaan ben melajah C pengliaan keturunan D pengliaan ben meli pilihlah B C D Ian pengliaan dewa pengliaan ulian suecan dewa rago di jo demen ngeredano di pura di semau di setro di Marajopati tongos tengah-tengah ledang dewa ngicen kesaktian bisa rago ngeliak petang-petang nang ngipi bisa mekebor ngipi mesiat ken kalah mesiat sembangan nyeleketek bangko sebuah hawasi ba Ian pengliaan ban melajahan anu tutur kesuk semana yoge dharma wiki ian meguru sidnya meguru Ian pengliaan keturunan nyenawang rago ngelah hodah ngelah dadong ngelah kakek ngelah kumpi bisa ngeliat ada celeng capluk-capluk ada jicing di kambing makiri nyen dadong mati makiri pegat angkihan yoe do pesan nyen yo pak nih bisa makecok pengliaan si rago nenggil rago bisa ngeliat Ian pengliaan ban meli si balianan di kudo Duh jero maro nika tiang ingat ken tugas tiang hidup di Merjo Padau tugas tiang bajang tiang nak cantik pipin tiang mulus cungu mancung bibir mungil cadik memangi nyonyo nyangkih bangkiang rengkiang jet tiang bahenol keted padet Mawin deh Pak Agus bos hotel tergila-gila ken tiang Pak Agus juan ke tiang ken Pak Agus angone tiang somah ben tiang cantik dong di suban tiang nyewang Pak Agus pekerubuk tiang di rumah tangga ngitungin keperluan rumah tangga ngupo piro rumah tangga mengarungi batra kehidupan dong di subal ada tiang ngelah panak dado bos kumuh dina tiang hitungan panak doen sing ngurati tiang ken potongan ken body jemut ceredrim gelilingan potongan tiang lantas mat dina Pak Agus noleh tiang dong jek berpaling muka Pak Agus jek pragat ngoncreng sedagang kopi di pengkolane Pak Agus lemah pedang Pak Agus ikut tiang sing runguang jumah cero bangkung put panak tiang jumah ken jenah kenah Pak Agus sejak juahan ke dagang kopi tiang alih hango madu di suban tiang malah madu tiang sing rungu-rungu angol cek pragat tik-tik tungtung tiang madun tiagen dop-dop cup-cup kejam kau Pak Agus bujanya gitu ulian asah jenah mati kelawan itu jemak tiang panak tiang cenik niko kaput tiang benulas galeng melaip tiang kesisin panggung tiang dot ngentung ngawak wirek subolah telah rasan pepinah tiang uliak sakit atin tiang edan sipi iya makere nika tiang ngentung awak jerit di tiang ken kaki balian lolo doke tiang awak lo ulah pati ada nyen telebok sang yang atmo de kawah jamang ne mai mulih rumah kaki-kakinya nulungan nyen lo alih awak lo dino rajang klion uwodan abon awak lo nyen kaso putih kebesena engkap anu sabuk poleng moblong keri entemago katik basi madu abo bede nyanan bantene kakinya jumah kaki balian gitu di sampun dino kajang klion wurun tiang meriko dong di sampun riko mimi kaso putih niko merajah rangno gegamaran kuren tiang jek-jek tingkangan tiang betene sabuk poleng niko merajah pang-pang merajah cicing merajah kambing merajah bojong
Ketik basiya madu angon ngerajah tiang gidat merajah pipi merajah cungu merajah bibe merajah layah merajah gigi merajah nyonyo merajah pungsat merajah kayang ke gempol jit yang uri rajah ke jero balian demen balian dingin-dingin awak cangne gini bersin tahan sih cang dugo di balian gitu Dugo benda di balian gitu untuk man ngurik gempol jit man. Boyane gitu. Iya suwun nih ke tiang raja ke. Orine tiang mulih kan jero balian. Dengan dek Juma Dewa Ratu. Jek nyungsat matan Pak Agus tiang dop-dop cup-cup kan Pak Agus madon tiang dik tundung kayak nyak ya sampah tango. Saktin jero balian itu. Dong ring sekat nika sampun jero tiang klikaon sing idang ngoyong Juma jek panas baro awak tiange di jojo pisagong lah gedang renceng tebane kemo tiang selak-selek melalui kami tiang mekaman tapi ben puane aja omah tiang lah panak cenik panas baro awakne kemo tiang melalui ado sing nak nakon tiang iseng silap-silapen tiang pabahna ben telu ngesek-sek panaknae jero diolas tulung menjap tiang sengidang tiang nangang sakit atin tiang ini panas baro tiang sing haligai pecah nulungnya cang aja gempol jitnya kalian baliannya ngurik tuh yang baliannya idein tulungan kini bunyi subuh bahagian sang yang widi sang yang titah belekat dari jelmo dari manusia ben memburi dicapluk-capluknya kini sana neng karmo adalah ada pahala sana neng perbuatan ada hasil tanang ngaran bos sing gugo boy cang bakal nulung neng tugas secara penting doh tok Dewa Ratu dan pewarnanan lompak sirang marut sudah ketika ning cerakan di rumah wina kedua sirah petaro lamu lumakuan di kunang suarga dan sah nyat pada lawan yang ini lekat wi prayung lan undang cinta sudah malu nangakan dia rumukun punang tatu carita Kawi Nur Sito mangke tansah aning rawo kumbale. Warnanan muli wijel paliwaran dia seruti kanti. Bina kesetren ira si Surabuto ratu ning rawo kumbale. Samangade puluhan pudang tatu carita. Dewa Ratu titiang puniki wantah wang jeronido duagong istri sugera poklone masane persengan tiah seruti kanti angin rapi ring ide sesuwana riki ring rawa kumalo ide sang Prabu Detya kalo Surabuta temujang tu bakal sangat kena keramang tiang pling lah tiang bakal nabdabang awak dia bakal tangking pih Dewa Ratu
Aden mok ajak mekyang dab-dabang lu bakal nyangre poyile dua nungi sipik Dewa Ratu. Bersama Mijil Maka Dewi. Mijil kira diak seruti kanti Baliwarani Jono Aratu Titiang Wang Jeron Cokore Ratu. Ayo waduh Baliwara risadara paksi remah Dewi Ratu den jadi tiang joh ngiringen sepemargin palunguh Ratu misadya titiang setato parek Ratu dan sipi manas tapo Baliwara ritu astuanto Ratu den gigisan sungsut pikayun pelunguk Ratu Yogiyo Baliwara Ratu patut papan sirang kagep pinah kepriyaning ulun sira kake dedya kala Surabuta Guru gada wigraha melakon yetan maretuk sane ngawe nang sungsut pikayone Ratu tuane ngrabene Ratu setato ngawe urwara manes-manesin jaga punika sane ngawene Ratu sungsut Ratu mapan malupa sirang kakau kesayan nikang papengahan parayoyane Baliwara tuaning lali minap Raben Cokore Ratu ring kesukseman iraga hidup mriki kemerjapata kumanti pacang ilangan sahananing manuk petakaning hidup iyo Baliwara patut Ratu iyon midanan manas tapel itu wasta punika mawe nang sungsut pikayune Ratu Baliwara titiang Ratu dadi bina kanang sipta manani awana wong pratoto siyo sipta Ratu enten anak rawuh bilang yatna ngiring-ngiring tam-tamang yatna Ratu sang sapusira puniki Bedang sarodi saya tenas puano bujowo
Padha popo muangang buddha raksasa amangan kenapa aminum kunang rah ya tuh samar lina mar manile pulat ulat ikang kasih lepat itu pot sama bangko na wakye sengal keke jerakin meng sakit nyamo banyak di dian cinam paden ut oh nyak-nyakan hidup tidak ilmu marang aku pesuci barang nuktuk pagi man yus bagus kakek ji jelmo orang Jawa cek aduh pikul boyo walang sangit tidong matau di gua boyong tapi di gua matau hujan sih nampiasan biar dong betul masih bungut jadi tipis ngering tuh bebikin nak ngebungut betawa lah karceni nuang mau bungut masih jang bunyi si bak berteng dekat kau nih duh nyap basah udah ngai ngut enggan mengeneng ki mengeneng mengeneng apa nih bebas oh mengeneng bebas empop tadi orang pop kan pop oh pop bebas rock bebas jas degene ngapa suruh penganggo suruh pakaian ngesut pop rock jas jas bebas pop tadi rock tadi jas tadi neng pop dadi, rock dadi, jazz dadi, country, ngejong kan, bebas. Nonyo bebas, ya nonyo bebas, jangan megending Bali, jadi kenuk ini. Kan mesedan nakon pop, nakon rock, nakon country, megending Bali, bebas. Gendeng, jadi nyang kecek di mana. Dengkit makelah dan gendeng di mana bane. Banget yang berpikir bos liun gendeng tengah bahasa sama galang gendeng lagi besu tuh. Jangan bingung ceng ada ndek besu nih tuh. Bos liun gendeng. Oh jadi liun nama gendeng. Liun saja nih judul nih. Wih. Judul nih. Neng. Nah. Kaji dengil tulus nih, iya. Dalam dengil jadi kadang-kadang muwong itu begini gitu. Macam empit mulut ya. Neng, nah, pop tadi, pop tadi, rock tadi, orang mau bebas. Bebas nih, bebas. Jazz dadi, country dah. Neng,
Pop tadi itu kebiasaan beliannya. Dadong tulungan cucune lemah pedang setada bengang-bengong gening tain black tuh. Awak ketua congkot favorit cie. Suruh dadong udah mana cie. Pengudahan mende. Oh nah. Ilo ajak beli melali ke pasar senggol meliongol-ongol. Lengan dong. Oh, dadong sing ilo sing. Nah adi. Pakai itu gen gendeng je. Gendeng Bali kan mulo itu sing ilo adi nyoman terus no beli terus no nyoman udah mulu. Gendeng Bali kan je muntung mulo. Adi. Nah. Pop dadi pin pop. Bukan ngeris nasi pop tadi. Nah adi. Kem kiai. Adi nyoman dang dingagang monyin beli. Adi nyoman dang dingagang monyin beli sang tresno hidup semati beli sang tresno hidup semati yaning nyoman enyak jalan subuh nyoman menyatu yaning nyoman enyak jalan subuh nyoman menyatu kayang selikur galung nyoman aja mulai ke Belayu kayang selikur galung nyoman aja mulai ke Belayu toleler tolale laloleng teng talong atelong tang tole lole tonteng tolale laloleng teng talolale long tang tole lole tole lalo telole ngetong tole lole tole lalo yes. Kijul aku na sepan sebelum tu. Wah! Long mana mana? Sedang pesu sendiri kakak cima keliau. Banyak gendeng, banyak gambar yang ngigal mana apa kain cicing jak ngigal. Nama ramai. No. No la la tan tangan telong tangan teleng tang terus pakai tu bau toleleng tolale lalong teng talong talang toleng tang te tole lalo te lale la ke dalam teleng tole talo te lale la te lole lale tolalo le talo halo teleng tolalo mana lu? Mana lu? Jak urin magending matoleh. Benar yang doleh jangan medali do bakaro tu meyam dak kono orang cang. Chỉ bật liang nào mát chẳng bật liang bộ lắm cái nhặt chắc là gì cái này liang atin kakak jani Neng renang liang Wire kakak mau marahkan ring itu Batarut sesuunan
Hidup Sang Prabu Detya Kala Surabuta kepala daerah tingkat 1 Rawo Kumbalo. Wih, misi tingkat 1 nih, banyak serem. Ning Ranang Liang, wireh memarakan ke raksasa dong Ranang Liang ati ya. Ada gitu. Iyan memarakan ngajak raksasa, makantian ngajak raksasa bebasnya. Oh. Kengken kita, kengken deman ajak tadi. Panco mau jak hidup ini. Subur. Memaling, memirat, memotong, tiang, memitro, agak ajak bebas. Oh gitu luwung memang ngajak raksasa. Pejinawang kan, tepuk dah lu dari urung ay lemasang, singa paksa, opak kinanangnya matiang, terasa so, pejinawang, yang cikan makanten ngajak manusia lantas, bah kewah, pokoknya ngajak nagung kewah ngomong macik panggis mesti sugra tu, tiang tu, nawagan tu, pamit tu, jago ya tu, bangun dia. Wirek manusia liu naturan, liu hukum, liu awet, atau cara resto si marah, cek lengah. Ket bangkau wak uya aturan. Oh wirek. Bas liu manusia kuya aturan kelan liu manusia kena sakit mah. Oh. Cai teh pun raksasa kena sakit mah. Di rumah sakit puliklik puskesmas cai teh pun pasien raksasa. Sing ada jak jelema apa jelempang itu nyo ada stroke, ada tipes, demam berdarah. Lengah yo. Wirek manusia liun aturan. Oh. Yang aja rasa bebasnya. Oh, kelana, oh, segar-segar rasanya. Gede-gede, sidang-sidang. Iyan manusia kewah. Iyan jabo, sing gede nyawang dayu, langkahakan karang ulu, rosang itu. Kering sasro, ringan, aduh. Ini awak uya sasro lah. Iyan jabo, sing gede nyawang putran cekordo, nundung asu, rosang kering sasro kira. Lengah bener awak. Sedang bersemi cintaan kakak ngajak idayu di kriyo aja pegat nak nanang nih. Tahu wampung lah nanang. Pasang maulat. Engkau no idayu ke didiana menyamo di kriyo kang Ali sentano kakak punya nyebur ke kriyo sing bang-bang Aduh. Dong wak jabo nake ke kriyo nyebur sing nak alih kena malu lelintin penyo engken soro iya nalih lelintin bidan dong ramo muani dong rajo lah deh oh ramo muani rajo ramo loh cino melem setengke ya ngeceki nak boci rajo cino setengke premici itu kelan kakon liang hati si kayak raksasa menjadi raksasa udah kreatif liu sifat-sifat raksasa tempokin manusia ajom cibeh manu saya gak mau sesana aduh ya bungut tuh raksasa udah kreatif tuh bagian memaling, memegal, memirat, memotoh dan raksasa rapang malu tempokin manusia tuh raksasa malu tuh oh nggak ada di mengeladin bisa gong lakuran jegek silip po aja kebung alu tuh nak raksasa malu nerapang tuh silip tuh kan manusia lantas lu ngasana nah sifat raksasa nak gitu yo po gitu oh kreatif raksasa ada orang raksasa bawa api yang selalu menggunulan ada raksasa bawa gempel itu tempo aja nih kan manusia ada orang manusia bawa api tahun baru kudang lemau bawa api tuh ada mau coba gunulan raksasa malu tempo ngelah gak kreativitas tempo kan manusia berpikir manusia luwung kreativitas raksasa nah gitu manusia kehilangan jati diri pang tinawang penjenamang tuh raksasa yang di gua-gua di abeng-abeng itu kenyataannya ini manusia jauh rumahnya jadi gua-guaan di abeng-abeng yang di ubud kudang abeng telah abang yang rumah bukan merbang-bangan cuk uyuk tuh hingga celucuk punya kelanjang oren melem pebedeen ngamarah yang bos liu ngamahara saraf otak terganggu yang sebuah saraf otak terganggu ngacuh sebabnya necen bener raosang necen sing bener raosang sing terkontrol oh boyo-boyo bakat samat nih bener bakal sing raosang tuh bakat raosang yang sajan bungut mela membon nilai na botage kena nih awak awak kan lah bungut melana ngapa bungut tuh lagu bungut sing kena pajak men
menyep kejang punya mau brayo demen ningah nyen. Yang sing demen rasanya mau brayo ningah, gede bagus batu bongol bungut Cang mani urin melam cang macam menyamokin melam tu. Menapa jelek cah tu. Cang nak menyaso menyamokin melam. Apa melam sama-sama menyamokin cang nak cang menaso menyamokin melam. Kini berbungut dia liu melam ngomong kalau timpal kedag. Kini bungut sing maji, bungut campah. Tan bino bungut melam cara kukul ponokan. Kukul ponokan lagi kan. Nak nganung lahabian jagung. Ambil lengan jagung kukul je tiing, tik-tik ling sama tiling. Nanti banyak kukul pengedek ada naningang. Pangidang bungut dan nempok kukul banyar. Tung. Mana apa sibuknya mau berayo mah gaya jaga neng. Nak sangkap banyarnya nih. Oh. Mat maji bungut itu. Nuter celakataan dia. Pilih kan tidak nak liu jidur kakak pada cituan. Nih bahasa lagi mas ngelamah ngapa buku kembali banyak orang mas anti perikan teman dharma dumar anang saran. Aduh Amerika mau ke bulan nih dang. Cito kan udah cilema pedang. Uli pidan berartian kekawin tuh ke nenek moyang citen berubah jadi ten. Jani pacok itu artinya bagaimana jawab itu kayak yang bersata ketiru itu artinya tulis memang jemlong-jemlong awak ya. Bagaimana sama jemlongnya di warung perih teman ngangah lupa. Oh, gila kan makanya senegang tipis yo aja lemong ipi, dia jangan ipi kan buku itu. Nyeni dang gitu, nyeni dang nerapang tuh nak ben bungut tuh ngelaksanang sing ada bisa. Oh, tuh, tidak ngipi. Maro jika duka ada po na manus mau putih, ngipi berjalan jawa cuma kurang nanti nak maro kone. Tuh lah, oh, sang tidak perangkan itu kan dharma berdarmeng. Jadi ngin jo pongangut payung amah ngin pagah ya ke pagah dewo bengalewo widi bo magedi amah mamedi. Patut suba buntut agama bo gamang. Petau. Hiu ya preken teman mencelano sing payu menjawab je. Aduh, nyebat sabes liu cinawang ay aturan. Atur itu angon sing atur awak je lengah sebab ya aturan. Yang ada raksa so bebasnya bebas mbado bejak bas aman. Betul awak je. Bungut memunyi apa jet nih? Tu cang demen mesanti ben mele main ngubat abet tuh. Rambut sama hitam pepinang orang pronen karuan patuh dan gitu nang. Dia nyajat gugunan timpal tadi sing tuh. Ia nawak tadi petani gini urusan dulu bupati ubat abet deh. Wak orang nyemak kagak itu masih kesing bisa. Cang belajar mau kawin, cang mau mekau di kekawin mau cang dulu nawak cang kepetangan, banyak cang damai, banyak cang santi. Oh, cang demen mekawin, kurang cang demen mekidung, cang dekah-dekahan, kurang cang asma-asma. Hujan-hujan sebejan nih, petang-petang nih, bas dingin, no dekah jagumat, asma kurang jagumat. Kek ngowi pisago daging rumah kedek ngerikik ningah dekah yak asma kurang jari. Coba melem pikir kayang gelem cabi song ibu pisago. Dekah asman cabi song ibu pisago dojo kekidung kawin cai. Iyan melem len asal memunyi timpal kedag ada nap bungut cangkuran jabu etik bebu etik jenang aja pong-pongan kuat bu etik tuh jenang aja lek terus ada kan luang aja jenang tuh nah yang apain kenang jenang lek jenang ngelap kali kurang jelek ulian sing ke kuku sing ulian sing ke kuku bucang ngelap kali kurang jelek tuh jenang jelek kurang jelek sing bingung jang kijau sing mending ngarin po budi ngali sapam urang nyago cuma sapam lek-lek cuma dan
Bocok nek kurang jaket lunjang di urung ada noleh kurang ja. Kan aman cang bikin cang stres. Yo jadi gitu nak kurang ja penjenang jelek nak polos yo. Ujang polos, kena donya mau brayong lagai sing unda kurang ja tekau. Polos, ulian polos yo. Kira go mayatnya kan sing ngati orain nganti. Kemo biar disanggah nang oyong ten sangah suryo yang makido, makawin, matajo itu. Jawat ado nak kon jawat sing coba yo. Udah lagi. Ida ratu saking luar krenteng. Po makrenteng anu pe bolong berak ulung muli dak sina anu sanga suryo ulung tuun duduk ken koran ja. Susut sambil makidong bekedas atur kan jero angku jina bolong uling ulung sanga suryo atur tiang jero angku. Aing polos kurang nang cek. Tuh bedeman jang. Kaula nunas nugrone seret. Apa tuh sekat tali kekah ulung. Sare gak sino gede jena ulung no. Duduk kan kurang ci, duduk kan usap-usap nih pangnya kedas. Sao? Ba kedas atur nih aing kelap nih. Wow. Polos tau. Bener kan polos kurang cencang tuh atur cang sing buang lima kau. Ngerti kurang ja. Lang jenang kurang ja jelek kalau amado gunane. Yang cara ketean cicing. Yang ketean cicing jayo guno ketak kiul. Jayo galak. Guno nekang hasil. Ketak lek-lekin terus. Kiul memulas terus. Yang kurang dia de guno. Ada bisa gitu? Ye, kurang jaya nujuk dia ketukan balik alisang. Nanti sisin tukan pun yang mau berayo yang mau baju itu yut kurang jaya beli kedet mangut ini yang mau baju pun. Jemaah punya tapi nabo mulai. Dong cawat kurang kakak lot balik kurang cilan mulai bentuk. Aneh misi kancing jam 16 tuh. Ukul nyajar kurang timpal liang jawat kurang mesir yang mampu. Kalau jadi kakak ada yang jangan mereno, mesoder jawat.